Pemirsa sasih sabeh sampun ngawit ngelintang ring wewidangan Kabupaten Badung ring kalungkuran tur nangyang sawetara bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Badung taler ngaptiang mangde kramani nincapang rasa waspada. Kalaksa BPBD Badung Wender memosang sampun nerima makudang-kudang laporan bencana ring wedangan Badung rawai mangkin pamekasnya taru runtuh miwah tanah hembit. Punika mawinan paikatandane ngaptiang bajeng kramane mangda nincapang rasa waspada ring kewetanan bencana alam ring wedangan suang-suang. Hanut dane blabar sida kapanggih sangkaning intensitas hujan tinggi tios punika toyo meluap tur mawatasnyane genah toyo memargi ring got kawetanan lu sane ngampetin got taler sida ngawinang blabar paikatandane nguduhang mangda kawentanan taru sane dangan ngautuang baya mangdane kapunggal tiosan punika krama mangdane nenten ngutang lu ngawat hinggian bencana alam sane kapanggih ring Kabupaten Badung sangkaning sasi Sabah puniki hingga punika taru runtuh sane nibenin kabel listrik kantos kabel listrik pegat ring sembung mengui taru runtuh taler kapanggih ring desa kekeran ring ajeng pura pesiraman desa adat kekeran wenten taler tanah ambit ring Badung ring widangan munduk babakan desa munggu mengui punika taler memargi sangkaning kawentanan lu sane ngempetin got genah toyene membah irike Bali Pos kuningan